Kador bar mang tengka jongka Khasi Hills Autonomous District Council haka arp Southrick mentau benai kala jet eu MDC basyutung neu nominated MDC uba Gabriel Walang banlong kumu deputy chairman jongka council hadian bakani kesyuki kala sa kongreng klem dalak ban pendap nadu boba penya sings iem ulah hiar na kani kesyuki uba Walang ulah job suk ya kani kesyuki klem dadan ba aireng ya ka election hadian baka MDC na nongpo constituency ka kong Rona Khamdek kala wengno eladien na kajing kon ya kata kesyuki hadian kajing wengno ka kong Rona nakaliang syongknor jongka KHDC ka kong Tailinia kala penbena hapo dorbar bau ba Walang ulah job da ka basuk klem dadan kam ban yakun persya yano hakani sngi nakaliang ki MDC ki belai shementa haka dorbar kila kitbak yu ba Walang ba unchakri klem daya syakliang bat kila ongru ba nakakam lecturer hak St. Anthony's College ulah syakjiet kum nominated MDC bat mentapat ulah syakjiet sendon kum deputy chairman jongka council. Again, lakukan report and submit the nomination papers. Secretary to District Council ila yang likely nomination papers. Again, masuk ni la shem bagi biang ber. Nakawai nomination paper. La terwai kerana ni Corona kinde dari Pak Haji Dongsi. Ban la second dari Pak James Ban Simon. Ban akhirnya giwai Pak nomination papers. La terwai kerana ni Pak Gabriel Walang. Dari Pak Donovan K1 lang. Bagi Pak proses di South ni. Ban la second dari Pak Neil Antonio War. Bagi Pak Jamsek yang tersok. Shushu mendangsmi. Na yok yang shiki. Na ikong Rona kinde. Hakawai la withdraw no. Yang nomination paper jomi. Tinamar mo undan may elect persya Pak Gabriel Walang. Kung tayo balapin ko board hanga, the Rule 32.4 to the Assam and Meghalaya Autonomous Districts, Constitution of District Council Rules 1951 as amended. Kapin bana baka yeng baro kaway kala JD Pak Gabriel Walang kung deputy chairman na tumay na lumatakas ni kaakto South Lake Madam Drio ahasap kasap. Kui kandidat sebagai kandidat election di Ciaman. Iba nama walau kira juga sosial kerjanya. Iba Gabriel Walang, iba Syajid Komudi di Ciaman dan hasil Autonomous District Councils. Yang mengisipi kandidat Syuki. Bangin sekarang election di Juli dia kandidat Syuki Komudi di Ciaman. Kamtangro, Pinama ya kawan pembagian nak bawa yang sekian pada yang jobi alu itu karena ngelak sibur nak kebentar pada cetan di kampung council. Madam Chairperson, aku nak sukai burung yang sibur arpundai elected Pak Gabriel nominated belum salah lo elected. Pak Gabriel Aisyah nampak itu Indonesia dulu baca nama suku hari ini wilayah trail dia nanti belum mau ikan deh posisi ini sudah sebagai guidance dari chairperson juga kemudiannya seperti nama apa Quran dengan yang penting harus melakukan hadir council. Tapi jangan sebenarnya. Namun